Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bizni şuşu kürkem məşidlərdə, şundu mübarək günlərdə jiyuşi Allah Azze ve Celle'ge hamd sənə danmaqtav. Anın süyüklü ilşisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salat şerifləri biz erişsin. Bizge xatli şuşu kürkem dinni kitiruşilərge, jitkiruşilərge Əti əniləri bizə, əbi babayları bizə Rabbimizin rəhməti, məğfirəti erişsin. Kiləşəqdə də cənnət baxşalarında bir gərək bulurğa, barı bizə də üzü nəsib etsin. Allah Azze ve Celle Adəm balasın türlü imtihanlar bilən imtihanlı. Bu günlərdə də ilimizdə, cümhuriyyətimizdə, yəki bir gailelerde kilgen zor bir bela tuyula turgan Allah Teala tarafından imtihan vardır. Elbette biz her birimiz bu zayıf Adem balaları bularak şuşu haberini türlüşe anlarga şomlap bir vakitte anlarga mümkün biz. Ama biz mümin Müslümanlar nigene bulmasın Allah'a tevekkül kılıp yaşayız. Allah Azze ve Celle bizge kalbimizge iman baylığı birdi hem tevekkülünü jitkirdi. Anın rahmeti bilen Allah'ın üzünün kudreti bilen Allah'ın hikmeti bilen ağaçtağı yafraqda silkinmi ul telemese. Allah Azze ve Celle bizge türlü imtihanlar bire. Bu biz iman kitirgen bendelerinin birinci takdirga ışanu diyişli bulup tura. Bu iman rükününün bir rükünü bulup tura. İman rükününün bir rükünü yaxşılık mı, yamanlık mı barı tik bir Allah Teala'dan. İman ol mümin kişisi bilen mümin bulmagan kişisinin bir ayrım şeyi bulup tura. İman ol müminlerde. Bugünkü Tıngısız vakitte biz şu ışanışını tağı da nığıtırga tırışırız. Galimler bizge şuna oşaraklarda 3 ayetini kengeş iteler. Sizge de 3 ayet jite. Allah Teala tarafından 7 kökten ingen 3 ayet şuna karşılığı bulgan vakigalarda sizge jitedi. Birincisi, Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salâ. İnnallâhe ma'as sabirin. Tatar tilinde de sabır sözü 2 mertebe şu ayette keldi. Kimge bu beyli? Muhterem cemaat, bu bizge beyli. İman bendeleni. Ya eyyühellezine amenu, ey iman kitirgen bendeler. Yani biz. Ey iman kitirişiler, sabırlık hem namaz aşa Allah'ı Teala'dan yerdem sorağız. Hiç şüphesiz Allah sabır itişiler bilendi. Bakara surasının 153. ayeti. Şuşu es-salâ diyen sözünü kaybir galimler ayte duadır oldu. Namazdır oldu. Ol duadır di. Çünkü nişek namazga baskaş tekbir tehliller aytip Allah Rabbimizni ululab
ihdinас sıratal mustaqim dip aytamiz. Bizga to'g'ri yo'lni nasib et deb. Qayber alimlar ayta, arab tilinden salatni tercüme etsek, ul da di dua bulup turadır. Dua ma'nosida kelirga mümkindir. İkinci bir ayeti Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ayta. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Ayt Resulüm. Kur'an kimge indi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge. Hem ol bizge anı aşıkladı, anlattı. Allah Azze ve Celle jide kökten ingen kelam şerifte Resulü bizge aytti. Ayt Resulüm. Bizge Allah'ın yazganından başka asılda bir nikilmesdi. Ezelde asılda bir nikilmesdi. Ul bizning yaqlavuşibız. Müminler Allah'a gına tevekkül etsindi. Kimge tevekkül? Allah'a. Qaydan aldık? Kur'an'dan. Hem bu uşrakta lan diyen harif el-ebediyye dip aytila. Yani kul la yusibana. Ayt. Sizge bir qaşanda elle nersegine bulsa da bir qaşanda ul kilmesdi. Ebeden bir qaşanda. İlla ma kataballahu lana huve mevlana. Ul bizning Rabbimiz. Kur'an acib. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Müminler tevekkül kıla kimge? Allah'a gağına. Allah'a gağına tevekkül kıla. Tevbe surasının 51. ayeti. Eğer adam balası bu ayetini dolasınca anlap, anın boyunca amel kılsa, bu ana turmuşundağı türlü vakigalarını ütken uçrakta bir kagide bulup durur. Bir ders bulup durur. Rabbisinin takdiri deyip anlasa, kabul etse, nindi uçraktadağına, nindi uçrakkağına ilikmese, irişmese, bulmasa, ol tanışlık saklar. Hem bu sınavlarını Allah Teala tarafından kabul etir, hem sabırlık gösterir. Allah Teala'nın barısı da. Allah'ını iske alu mümin kişisinin künülünde tanışlık saluğa sebep bulup dura. Allah Teala'nı zikir etesin. Mümin kişisinin kalbinde Kur'an okuyan vakitte mi, gadigini azan tınlagan vakitte mi, yaki müezzin artından kabatlagan vakitte mi, müminin kalbine tanışlık irişe. Onun hakkında Allah Azze ve Celle ayta. 3. ayeti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezîne âmenû ve tetmeinnu kulûbuhum bi zikrillah. Elâ bi zikrillahi tetmeinnul kulûb. Er-Ra'd surasının 28. ayeti. Alar iman kitirgen hem künilleri Allah'ını zikir itu bilen tanışlangan kişilerdirdi. Küniller Allah'ını zikir itu bilen tanışlanmıydı. Rabbimiz bizge ayta. Allah Azze ve Celle özünün hikmeti bilen bizge türlü sırlar bildi Kur'an-ı Kerim'de. Biz o sırlarını dürüst etip kabul ete alsak, anı turmuşumuzga kirte alsak, niyine bulmasın? Biz anı dürüst etip kabul ete alırız. İmanımızını, dinimizni yugatmamız inşallah. Eğer adam balası kudretli, rahimli, işitüşi, görüşü diyen oluk isimleri bilen Rabbisine umtılıp dua kılsa, künelinde tanışlık tabırdı. Bu hal bizning özümüzning de, yakınlarımızning da eylene, tiradagi bulgan bendelerinin de turmuşuna uğay tesir itirgen mümkün. Şuna da
Борчу вакытында иманыбызга таянып, зикирдән, тәсбихтан айырылмыйча эш итсәк иде. Расул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям мәшһүр хадисында әйтә: Әгәр ди Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал маула ва ни'ман насир дигән дуганы мизанның бер ягына куйсак, һәм бүтән дөньядагы булган байлыкларны икенче ягына куйсак, шушы дуга ди өстән булыр. Бер дуга. Бер дуга җәмәгать. Аларга төрле авыр сынаулар килсә дә ди, югалтулар килгән очракта да ди, тыныч булырлар. Чөнки нәрсә? Кыямәт бар. Анда күрешәбез. Мөэминләр җәннәттә күрешә. Шулай ук Раббыбызның кылларының үзенә мурajагат итүе, ярдәм соравын яратуы хакында да онытмаска кирәк. Без дуа кылабыз. Аны кайдан алдык? Раббыбызга ул нинди рәвештә, нинди сыйфатта җитә дип үзебезгә сорау бирсәк. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның хадисын карыйк. Аллаһ Тәала оялушын юмарттыр. Кулын күтәргән дуга кылучылар кулларын буш калдырырга ояла ди. Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Хиббан китерә. Моннан өстән Куранга кайтсак, Аллаһ азза ва җалла әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Уд'уни астаҗиб лакум." Нәрсә дигән мәгънә? Сез миңа дуга кылыгыз, мин сезгә җавап кайтарам. Ничек инде дуга кылмыйча җавап ишетергә була? Юк, сез миңа дуга кылыгыз ди. Һәм кайбер галимлар әйтә, гыйбадат кылыгыз ди. Сезгә җавап һәм савап бирермен ди. Гафир сурасының 60-нчы аяты. Бу вәгъдәсе белән Раббыбыз безгә дугаларыбызны күбрәк кылырга чакыра. Һәм дугабызга җавап кайтарырга вәгъдә бирә. Сез сорагыз, ә җавабы миннән булыр дип мурajагат итә. Имам Суфьян ас-Саури радиллаһу анху, яки ас-Саури була әйтергә, һәр вакытта кыла торган дугасы булган. Эй бәндәләре арасыннан иң күп сораучыларның сөюче. Кем? Аллаһ. Эй үзеннән сорамаучы бәндәләренә ачылу булучы. Син генә шундый, синнән башка андый зат юктыр. Син Раббым. Ягъни ниндидер дуга кылыр алдыннан, Раббыбызга ялвару алдыннан беренчесе ни нәрсә? Аллаһ Раббыбызны мактыйбыз. Син ишетүче, күзәтүче, белүче, дуганы ишетүче, җавап кайтаручы. Я Раббым, саулык сәламәтлектә булырга насыйп әйлә. Дуа кылу белән бер рәттән күпләү тәүбә истигъфар кылу тиешле. Хадислары да, аятлары да күп. Бер кеше ди мохтаҗ хәлдә юлда. Ләкин киеме харамнан, ризыгы харамнан Пәйгамбәрбез куркыта. Бу кешегә ди Раббыбыз җавап кайтарырмы? Ягъни кылган элеккеге гынахлар өчен истигъфар тиешле җәмәгать. Тәүбә тиешле. Аның мөһимлеген дә онытмасак иде. Чөнки еш кына кылган гамәлләребез, кеше гамәлләребез зур бер гынахка мөмкин әйләнергә. Шулук бәла казаларның килү сәбәбе дә шунда мөмкин булырга. Мөмин мөселман кешесе бер кайчан да Раббысының рәхмәтеннән өметен үзмәс.
Rabbimiz izgi kitabında ayta: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru'z-zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim." Ey üzlerine karşı zararda bulgan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizni üzmegiz. Çünkü Allah'ı Subhanahu ve Teala barlık günahlarınızı gafu etüşü. Şirkten başka, dindəşlikten başka. La ilahe illallah ayttık iken Allah'ını birledik diyen söz. Şundan o günahlarınızı küplep gafu etüşü hem azaktan aytanırsa Er-Rahim, rahimlidir. Bu bizning Az-Zumar surasının 53. ayeti. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu ulda zor müfessirlerinin bir müfessiri bularak Peygamberimizden hadis getire, ayta. Peygamberimiz aytdi: "Men lazima'l istiğfara ja'alallahu lehu min kulli dhiqin makhraja ve min kulli hammin faraja ve razaqahu min haythu la yahtasib." Birov bik yeş tövbe istiğfar kılsa, ana Allah dilese qaysı ağır halda çıgı yolun körsetir. Hem her burşuun jineleytir. Hem kütmegen jirden halal rızık bilen rızıklandırırdı. Halal rızık bilen rızıklandırırdı. İbn Majah 3819. hadis kile. Hürmetli Müslüman kardeşlerim, nikmene bugün hazır bular hakkında ciddi uylanırga, fikirlerge vakit jitmedi miken? Kızganışka dünya meşakkatlerine birilip, fani dünyaga aldanıp yaşayan zamanda da biz Rabbimiz aytkenlerin, Peygamberimizin nasihatların, galimlarımızın, evliyalarımızın, imamlarımızın kengeşlerin salkın qaraş bilen qarıyız. Nikmene hazır biz bir mizgilge tuqtab uylanık, özümüzün Rabbimiz aldında işlegen işimiz için nişik cevap qaytarırmın dip sorav birik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün meşhur hadisinde bizge qabat tövbe istiğfardan son günahını sündüre turgan yaki cehennem utun sündüre turgan bir nasihat dire. Hem ayta: "Es-sadaqatu temna'u 70 nev'an min enva'il bela." Eğer beladan qutqarılırga tilisiz iken sadaka birigiz. Sadaka kişini 70 türlü naşarlıktan saklıydı. Bu da Tarih Bagdad kitabında kitire. Şu körkem hadista Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaratuda hem merhametli buluda müminler birten sıman eğer anın birer egzası ağırtsa kalgan egzaları da ağırlık kişire hem yuqadan kaladı. El-Bukhari hadis jiyintigindakile. Şul hadislarga tayanıp Tatarstan Respublikası Müslümanları dini nezareti mahsus harbi operasyasında qatnaşuşu vatandaşlarımızga yardım yüzünden akşa jiyu turunda ilan etti. Tüp maksat vatandaşlarımızı halal qoru payoklar, tuşonkalar yani halal rızık bilen temin etu. Şulay yok, jiyilgan akşaga termokiyem, jili ayak başlar, perşatkalar, apteşkalarda jiberirge mümkün bulaşak. Telege bulgan her kim Tatarstanlılarga yardım ite ala. Bu
Акша җыюны Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәтенең Закат Хәйрия фонды башкара. Толырак мәгълүматны һәм реквизитларны дини нәзарәтеннән яки Закат Хәйрия фондыннан сорый аласыз. Раббыбыз барыбызга да тәүфик истиқамат бирсен. Киләчәктә дә сабырлык биреп, аякларыбызны, тубыкларыбызны ислам һидаят юлында ныгытсын. Раббыбыз ил көннәре безгә тынычлык, иминлек насип итсен. Бүгенге көндә йортларын, гаиләләрен калдырган бәндәләргә, чыгып китүчеләргә, хәрби операцияларында катнашучыларга, һәр кемгә ныклы, сабырлы саулык кайтырга гаиләләренә насип итсен. Безнең кылган дугаларыбызны, биргән күркәм ният белән садакаларыбызны кабул итсен. Раббыбызның рәхмәте белән җир йөзендә татулык, иминлек, тынычлык, киләчәктә дә балаларыбызның шатлыгына ирешергә барыбызга да Раббым үзе насип итсен.